mu nkambi ya Mikenke uyu munsi habyutse umwuka utari mwiza. Hari umuntu waguye arashwe n'abantu kugeza ubu ngubu bivuga ko ari inyeshyamba za mayimayi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umukuru w'inkambi ya Mikenke Yoshua Sanda. Muraho neza? Turaho kabisa journalist. Byagenze tutugira amakuru muri yaha uko byagenze kugira ngo umuntu yicwe. Habaye none mu gitondo abantu barimo bazinduka baja guhinga baragenda akaba umugabo witwa Karangwa Kazigaba asigisha abandi amaguru bageze hajya kwa Mosi w'abasama mwiranga abandi bari inyuma umva amasasa aravuze abanyuma bahita bahagarara baraduhamagara turatabara n'abasoda tuhageze dusangaho ibiryamo byari biri turamanuka tugeze hepfo mu kabande dusanga ariho bamwishiye bamurasha amasasa 6. Hanyuma kugeza ubu ngubu none nyakwigendera mushobora kuba mwamuhambye bimeze gute? Inzego z'umutekano zibivuga hiki? Turi kumwe nabo niho turacyari mu nzira tuvuye kuzana imayiti cyangwa turagera ku migenzo nyine yo kuvuga ngo tumushingure turacyari mu nzira. Yari yubatse yari afite n'abana bangahe nimba yari afite urugo n'umugore? Yari yubatse kabisa asize abana hafi 7 abagore 2 umugore we wa mbere yararangije asize abana 3 ubundi yari afite yatekereza ngo ni 4. None abana 7 ubu umutekano wanyu umeze gute mu Rwanda? Umutekano wanyu wifasha gute? Umutekano ntabwo umeze neza turacyari mu nzira ariko nawe urabibona nyine umutekano ahantu hapfuye umuntu nta mutekano hari. Kwa aho ngaho buri munsi twumva kuko hari ibiganiro by'amahoro hagati y'amoko ibyo byaba bivuye kandi zuye mu bacu kandi tuzi impamvu yabyo ariko ibiganiro byo byavugwaga biri kuba biri mu mitima ntabwo natwe tuba tubizi. Ibiganiro byo turabikora ariko biri ku mutima nyine bigaragaye ku minwa. Hanyuma niki mushobora kuvuga nk'abayobozi b'inkambi ya Mikenke? Turasaba kushinzwe nyine za guverinoma za leta kuko ishobora nyine kudutabara kuko umutekano atari mwiza abawushinzwe nabo nyine.